Hello guys, ngasa sumem kita makta koi gi amna nungai ba wari ma puduna laksari Jan Malik ki wari ni ada mahak se loina khangam mane haidana so ik khalle do bo koi gi channel sigi ko thang da mo mayam punna khangmina se habje thamjaba loina na ngasi gi Jan Malik ki wari si matang si da haujar mayamna Jan Malik haina khangnariba misak asi Jan Jawad Malik kawi mahak ya sengba mingni mahak si January 12 1993 da Bradford West Yorkshire England da poki mahak multicultural environment amada working class household amada poki bani mahak mapa Yasser Malik si British Pakistani amani aduga mama Trisa Malik su English amadi Irish descent oi kona luhong laba matungda Islam da on kibani Jan ki sister ahum lay Donia, Walia, amadi Safan. Mahak na angang oiring ay strong family values layba amadi music ki tongan ba range kaya Bollywood tagi hauraga R&B fawda exposed to galaki. Magi schooling amadi education ki matang da haiba taragadi. Jan si Lower Friends Primary School da tamki. Kona Tong High School Bradford ta layba school sida hongki bani. Mahak academic ta Everest oi adabu writing amadi music tadi creative oi haiba uba funky. Mahak school gi play sing da saruk yarki loinena teenage matam dagi hauduna rapping to bahoraki masikak na dana mahak na chahi 15 amadi 13 fawgi manung da lairingai boxing lesson su tamba chalam adabu performance oiba matam da hena interest lay bahoraki badagi high school matam dagi magi personality kamaina tawi amadi kari habit oi habadu khaminasi mahak introvert person amani atopa pop star ama hektaga manadi Jan ikai thigali music khakta tana sketching amadi painting su pamjai R&B soul amadi hip hop genres na chingbasidagi mahak inspire tawkhibani Muslim household amada mahak chawraki regular oina workout tawi boxing su marak ta practice tawi career horpadagi wari amu punne taminas Jan si 2010 gi X Factor UK da solo artist oina audition piduna tholaki adabu final fawba magi solo act uttuna changak pangamandi aduna just oiriba Simon Cowell na mahaka Harry Styles Liam Payne Louis Tomlinson amadi Niall Horan group ohenduna makoi nupa kharatagi brand one director habasi puthokibani makata aduna 2010 dagi 2015 phawda one direction hariba group si miyamna khangnaba habadu oiraki yam thuna global sensation amu oiraki makoi punna album manga puthoki ahanbada Up All Night 2011 Take Me Home 2012 Midnight Memories 2013 4 2014 masih puthoki aduga jam yaudabduna atopa Made in the AM haibasina 2015 da puthoraki group si worldwide tour tawruri doina masing thingamdraba award kaya suloki amari best selling boy bands oiki history da March 25 2015 da Jan na One Direction dagi mahak thoi normal 22 years old person ama oidana leiba pambagini haidana announce torki masigi pausima magi worldwide ki fans singbu ngakhanki loinena karigi tokrino habagi wahang hangnarakhiban mahaki mingchatuna burnout torpa nutragana anxiety lerakpagini haibaya pop genre sida mahak discomfort orakpagini haibaya natragana R&B music ta solo oina leiba pambagini haibasuya mahaki group ka conflict thokpa natragana management ngamaktabadagi maram orambasuya mahaki solo career di 2016 dagi hauraki One Direction dagi thogla aba matungta Jan solo artist oina thoglaki R&B gi saruk am oidna RCA Records habadi Radio Corporation of America Records siga sign tawnaduna mahaki debut album Mind of Mind si release torkibani madu fazana hit chatki loina US amadi UK da top chart taleki masikak natana Icarus Falls 2018 Nobody is Listening 2021 Room Under the Stairs 2024 masisu puthoklaki loinana popular song da Pillow Talk Dust Till Dawn Fitsia Let Me Vibes Love Like This hariba singsi su tholaki jangi khonjel amadi seductive oiba khonjel duna mayamna hena pamnaba haibadu oiki mahaki album sing da emotional depth amadi maturity shu over funky relationship amadi personal life ki matang da haiba taragadi jangi relationship ta khwaidagi ngangna ba haiba taragadi model Gigi Hadid ka relationship ta leinabagi matang da su mayamna wari sanai hariba couple si 2015 dagi dating tawnarakibani loinena machanupi khai su poki 2020 adabu 2021 da ani si kainaki
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯣ ꯄꯦꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯦꯟꯅꯩ꯫ ꯖꯤꯌꯥꯟ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯤꯇꯜ ꯃꯤꯛꯁ ꯕꯦꯔꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯋꯥꯔꯗꯁꯀꯁꯨ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ 2015ꯗ ꯀꯥꯏꯅꯈꯤ꯫ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯖꯤꯌꯥꯟ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯗꯤ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯉꯝꯃꯛꯇꯦ꯫ ꯋꯥꯟ ꯗꯤꯔꯦꯛꯁꯟꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇꯨꯕꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ꯫ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯤꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯅꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯏꯁ ꯇꯣꯝꯂꯤꯟꯁꯟꯒ ꯈꯠꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ꯫ 2016ꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯋꯤꯇꯔꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟꯠꯁ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯁꯨ꯫ 2021ꯗ ꯖꯤꯌꯥꯟꯒ ꯒꯤꯒꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯌꯣꯂꯥꯟꯗ ꯍꯗꯤꯗꯀ ꯑꯥꯔꯒ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯕꯦꯛꯂꯥꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧ꯫ ꯐꯤꯂꯥꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯤꯗ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯐꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯣꯅꯦꯠ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯡꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯥꯡꯉꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯁꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯏ ꯂꯣꯏꯅꯅ LGBTQ+ꯒꯤ ꯚꯥꯏꯀꯜ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯥꯔꯝ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯐꯦꯁꯟꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗꯒꯤ꯫ ꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯁꯟ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯁꯤꯡ ꯚꯣgue ꯑꯃꯗꯤ GQꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯇꯨꯁ @G ꯐꯦꯁꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯠ ꯍꯤꯌꯔ ꯀꯂꯔ ꯆꯦꯟꯖꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯋꯥꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯃꯣꯁꯠ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯂꯤꯁ ꯃꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯄꯣꯞ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯌꯥꯟ ꯃꯥꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯕ ꯐꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯀꯌꯥ ꯊ꯭ꯔꯨ ꯑꯥꯎꯠ ꯗ ꯖꯔꯅꯤ ꯎꯕꯁꯨ ꯐꯪꯏ꯫ ꯕ꯭ꯔꯦꯗꯐꯣꯔꯗꯀꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯊꯤꯒꯟꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜ ꯑꯥꯏꯀꯣꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ, ꯊꯃꯣꯏ ꯀꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ, ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈꯤꯕ ꯀꯌꯥ, ꯑꯥꯔꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯒ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯏ꯫ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯑꯃꯃꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯁꯥꯅ ꯃꯁꯥꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯇꯥꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯤꯌꯥꯟ ꯃꯥꯂꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯀꯅꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠ ꯕꯣꯛꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ꯫ ꯌꯥꯐꯔꯦ꯫